Новое радио. با ما شما عزیزان دیل درود میگویم. من برنامه شمگوی بی‌تنفس و نازب شما منظرنگاری رستم. این شم مهمونی رادیوی نو هستند. حجونیگورانی دسته اوزادوری خندین کمون در تحت رهبری حجونیگوری شناخته توجیک مقیم جان عبدالفتاح. خوش آمدید. السلام علیکم. ما خیلی خوشنودیم. سربلندیم از آنی که ما رو با چنین یک استودیوی بی‌نهایت بزرگ در اینجا در پهلوی وокзал راهی آهن شهر دوشنبه. من باری نخست من یکم بار در این استودیو هستم و رادیوی نو امروز ما رو مهمانداری کرده است. پذیرایی بی‌نهایت بهترین بود و باوری کامل دارم که امروز یک صحبتی میشود که شنوندگان گرامی قدری ما دیگر موج به نگذاشته تنها در موج 95.5 FM. بله مونیز امیدواریم و من میخواستم که همین لحظه هیئت ایجادی دسته خندین کمون رو معرفی میکردید. تشکر زیاد. امروز با همراهی من اینجا قهرمان جان یوروف، یکی از شخصی قامت بلندترین. خوش آمدید. رفعت جان خلیقه، فردوس جان رحمانов و شریف جان رحیمی اینجا حضور دارن و سه نفر دیگر هنرمندان ما. خیلی زنها رو میدونید، زنها وقتی که به یک شهری کلان میبیان البته مغازه بازار جای آنها است و خود حاضر من گمان میکنم که یکی از آنها ممکن است که ما تلفن قطعی یافتیم چیزی لازمیش علاقه خریده شده است و فکرم رسیده میآید. نازنین جورزاده مکس اکتریس کینو و تئاتر که در تئاتر استودیوی ما فعالیت دارند. خب میگن که مهر در دل از کلام دوستی سر میشود، گر سخن از صدق باشد میگن شهد و شکر میشود. گمان میکنم که صحبت ما امروز شهد و شکر خواهد شد. چی گفتید؟ بله امیدوار هستیم و نخستین سوالی که چون انعنوی با تمام مهمونای می اومده مو پیشنهاد میسازیم این استودیو ما معقول شد یا نه؟ نه کمی دیگر است. برنامه شمگوهی است و من میخوام فهمم که برای هر یک نفر از شما اهل ایجادکاران حجو و خنده فرارسی شما این کدام وقت است؟ شما رو چگونه استقبال میگیرید؟ چه خیل اومن رنگین است یا چه خیل؟ مرام از خواهم شما وقتی آخر میدونید چی شما تیز شده است. نمیدونم کار از کار بسیاری شمی نمیدونم پس از تنفسی گویم خوراک نیستی علاقه شما میشود. من گمان میکردم که مثلا گریم کای این ساعت 18 میشود گفتن لیکن امروز ها اسامی سرکوریه باشد می شام تیز شده است. من گفتم هستم که شام من چگونه است؟ شام من خب ساعتای 10 شب خانه بر سپار میشوم. علاقه زبچستا اکود کو فرزند یعنی که با خوابند علاقه در آمده میرویم و تنها گفتنی هستم که آدمی ایجادکار به وقت نباید باشد. وقت یعنی که نیست. شب و روز یک رنگ یک خیل. بله چون ما همه در مشقی مثلا گریم این نمایشنامه بودیم و امروز از سحری بر وقت رسیدیم شدیم به شهر دوشنبه. هنگامی که راه کتی می آمدیم مردمی که در راه ما میدیدن مثلا گریم کمی تبسم در لبشون پیدا میشد. همین کتی با خرسان شده با تیزتر ماشین رانده می آمدیم ده. خب من گمان میکنم که من اینجا شریف جان رحیمی که در پهلوی من نشستند و خودشان زاده ناحیه عینی دیهه اسکادر زیبا منظر در ساحل دریای زرافشان این کس با یک سرودشون ممکن است که همین شام چگونه بوده گشت باز به ما تلقین نماید. مرحمت شریف جان. مرحمت سخن با شما. аввал ман аз номи кулли ҳунармандон ба радиои нав ки моро даъват намудан миннатдорӣ баён мекунам. саломат бошед. ва баъдан устод қайд карданд ки ман суруд мехонам. Не, ман латифа мегӯям, ман ҳаҷвнигор ҳастам. дар як шаҳр як нафар зан мегирифтааст, занаш мурдан мегирифтааст. баъд аз дигар шаҳр зан метиҳад. дигар шаҳр мебарану мегӯянд ки ту аз дигар шаҳр зан тем зоро занат намурад. гуфта дигар шаҳр мераванд ки айнан ана ҳамин хел зан ана мардак бар ин шавҳар мекарад шавҳараш мемурдааст, шавҳар мекарад шавҳараш мемурдааст, ин занаш мемурад ку. баъд маслиҳат мекунам ин зану шавҳар мегӯянд ки ҳардуи шумо тӯй мешаведтон, шумо ин киса мегиред тӯй розӣ мешаванд, мебиёранд тӯй мекунанд, тӯй нағз мегузарад. шаб ҳама омада пеши дарвозахона ба нигоҳ карда мешинанд то сар мешинанд кани ин сар кадомаш пеш мемурда бошад. як вақт сар пеши дарвозаба овоз мешавад ки ҳамин шаб никоҳ кардаги домуло мурдасу ҷаноза баравед. аҷоиб буд воқеан. Не битони хел кунем латифаи асами дарам мурдан сар мемӯзем.
мо дар студияи радиои Нав ҳастем дӯстон, додаракҳои бисёр ширин. ҳозир мумкин моя дар хонашон, дар ҷои корашон, дар сари чамбаре ки мошинашон гӯш карисоданд. Душанбе як шаҳре ҳаст ки ҳозир ман аллакай фаҳмидам мошин ронда. Нав агар мошинат кати биягар нағз мешуд мошината як тараф монию такси кати гарди, чунки дидам ки чӣ хел мошин меронанд ҳама. Хуб, гап дар сари он аст ки душанбе нашинохтем. Дар ҳақиқат базеб шудааст шаҳр. дар айёми гӯем аними фасли баҳор нигоҳ кунед, агар ҳама ҷо бисёр гулу гулзор зебо шудааст. Мо аз ин хурсандем. дар толори филармония будем, як меҳмон шудем, як хабар гирем, гуфтем унҷа чорабиниҳои зиёде ҳаст. Хуб, мо пагоҳ як барномаи консертӣ дорем. бисёр мехостам ки як дусе чиптаро мо инҷа ба як озмун ташкил намоем, ба таври озмун, агар шумо розӣ бошед. албатта имконият аст. Он нафароне ки моро гӯш мекунанд, ман як-ду суол медодам, агар ҳамон ба ҷавоби дуруст медоданд, пас пагоҳ таклиф мекардем ба барномаи консертии мо. хуб, шунавандагони азиз, имконияти беҳтарин ва ғайри чашмдошт барои ҳамаён нафароне ки моро гӯш карда истодаед дар пойтахти Тоҷикистон Душанбе қарор доред. Шумо метавонед ҳамин лаҳзаҳо ба рақами студия занг занед 44 62 00 955 ва албатта савол аз худи ҳаҷвнигори шинохта пешниҳоди шумо мешавад ва агар ки шумо ба савол ҷавоб дода тавонед, соҳиби чипта мешавед ва албатта иштирок кафолат дода мешавад. ва пас аз шунидани таронае мо бо шумо хоҳем буд. Дар мавҷи Нав бошед. азизони дилбори дигар, шумо бахайр. ба ҳамаён нафароне ки моро гӯш карда истодед, барномаи шомгоҳӣ бетанаффус идома дорад бо иштироки меҳмонони олиқадр ки мо дар студия дорем. гурӯҳи ҳаҷвнигорони хандинкамон, бисёр гурӯҳи номдор ки тӯли солҳои ниҳоят зиёд боз бо ҳаҷв, бо ханда, бо латифаҳои ҷолиби худ дили мардумро шод месозанд, механдонанд. ва албатта ҳаҷвнигори шинохта ки роҳбарии ин гурӯҳро ба уҳдаи худ доранд, муқимҷон Абдуфаттоев. бори дигар мо шуморо хушомадед мегӯям. саломат бошед. ва инчунин дар бари ман боз як бонуи нозанин қарор доранд ки ман мехостам шумо маърифӣ намоед. ин бонуи нозанин ном доранд. Нозанини ҷоразод аз шаҳри Конибодом шаҳр. ин кас вақте дар театри Тӯҳфа Фозиловаи шаҳри Конибодом ин кас фаъолият доштам, ман дар фестивали театрҳо як назар дида будам. хулоси гап бо гузашти рӯзҳо, моҳҳо, солҳо ман хостам ки ҳамин нафара даъват кунам ва даъвати маро ин кас пазируфтанд ва омада фаъолият доранд ва як барномаи консертӣ ба ширкат намуданд. гап дар сари чист? мумкин шунавандаҳои гиромӣ қадри шумо ки ин соат моро гӯш карда бошанд як суол диҳанд ки оё сатҳи баромади ин барномаи консертӣ ки шумо ба Душанбе овардед ҷавобгӯи он сатҳи барномаҳое ки буд ҷавобгӯ ҳаст ё не гуфта. ман бо бовари том гуфта метавонам ки барномае ки мо ин дафъа овардем ба шаҳри Душанбе ба ҳамаи гӯем нишондиҳандаҳои он барномаҳои пешине ки хандинкамон дошту онҳо пазироӣ мекарданд ҷавобгӯ ҳаст. ва ман гуфтанӣ ҳастам ки як маротиба мо вақте пеш аз пандемия хонаш сӯя зад ин COVID-19 омадагӣ будем. хай акнун таби мардума дида истода одам масалан гирем таби худи санъаткорам чӣ мешад да. бо ҳамин рафтагӣ будем. ман худоро шукр мекунам ки боз худованд дида ба дида якдигар расонид. мо пойтахта боз омадем меҳмон шудем. гуфтанӣ ҳастам ки барномае ки пагоҳ соати 17 дар филармонии давлатии ба номи Акашариф Ҷӯраев баргузор мегардад, як бор аввал худашон даромада бинанд, сипас баҳогузорӣ кунанд. ин таъриф нест. пур аз саҳнаҳои гӯем ҳаҷвӣ ва кафолати хандонидани онҳоро ман ҳамчун мутахассис медиҳам. хуб, имконият чун гуфтем каме боло зикр кардем, ман бори дигар қайд месозам дар дасти меҳмони мо, дасти хушк наомадан барои шумо чипта оварданд. шумо метавонед занг занед, ба саволи ин кас ҷавоб диҳед ва албатта агар ки бахт хандид, шумо пагоҳ метавонед аз ханда сер шавед ё не? бале, агар мухлиси ашадии театрсуди хандинкамон ва ҳаҷву ханда бошанд, пас ба ин суоли ман дарҳол онҳо ҷавоб пайдо хоҳанд кард. саволи аввалин: кадом моҳ ва кадом сол театрстудия дар куҷо таъсис ёфт? таъсис ёфт, бале. дар куҷо, кай, кадом сол, яъне ки таъсис ёфт гурӯҳи овозадори хандинкамон. шумо метавонед занг занед ба рақами 44 62 00 955. инак ман мехостам ки ба бону нозанин сухан дода бошем. марҳамат. хушомадед ба радиои Нав. ташаккури зиёд.
чӣ гуна аст фаъолияти эҷодӣ байни мардҳо махсусан барои шумо ки ба онҳо ҳастед? аҷоиб. осон аст бо онҳо буданд ё ки мушкил аст? дар кадом умуман муҳит барои шумо кор кардан осон аст? аввалаш бо муқимҷон абдуфаттоҳ Раҳмат. кардан хеле барои ман осон аст. барои он ки ин кас бисёр як инсони хуб ҳастанд. бисёр одамо ба ман савол метиҳанд ки апаи нозанин мо акаи муқимҷонро фақат дар саҳна мебинем, дар телевидениё мебинем, лекин дар зиндагӣ он кас чӣ хел саволро медиҳанд. ман мегӯям ки ҳамин хел одами нағз. баъд мегӯям ки шумо ва ҳамин хел повезло де, шумо омад кардааст ки шумо ҳамон инсон буда кор мекунед, чӣ хел ва як кас дар зиндагӣ. ман мегӯям ки ҳамин хел одами нағз. ё акози таъриф карсодианда, лекин вақти машқ ба вақте ҷанҷол мекуниму гапҳои чӣ мезанам, ё ҳамашон хафа мешаванд. Лекину гап дар сари ин ки ин саволи шуморо агар ман мешуд ки масалан гирду атроф ҳама занҳо бошад, якте шумо мегуфтед, манам ин чӣ хел мешуд? ранги Нозанин хон ҷавоб медодам. хуб зӯр гуфтад. хуб, инҷа қаҳрамонҷон, як нафаре ки як ҷузъи ҷудонашавандаи театрсудии мо бо як қаду басти бениҳоят ба зеби худашон инҷа ҳузур доранд. Ман мехостам ки як саломи оташини худашона аз марамат тариқи радиои нав расонанд. имрӯз хеле шод шудем ки дар ин радиотон моро даъват кард. дар ин радиотон фаҳмидам. саломат бошед. хеле хурсанд шудем. ман ба мухлисони ҳаҷу ханда фақат орзу мекунам ҳамеша хамдонрӯй бошанд, ҳамеша хушбахт бошанду фақат хандаро аз ёз фаромӯш накунанд. дидед чиқадр беҳтарин таманниёт аст. ва боз ду нафари дигар ки иштирокчии бевоситаи ин дастаи номдор ҳастанд, мехостем ба шумо низ сухан диҳем. марамат. ин кас Фирдавсҷон ҳам ровӣ, ҳам ҳунарманд, ҳам ҳофиз, ҳамакорам. хуш омадед. шуд дар инҷо устода ва албатта ба ҳамаи шунавандаҳое ки айни ҳол моро гӯш карда истодан дар мавҷи 95.5 FM радиои нав, ба ҳамаи шумо салом мерасонем ва умедвор ҳастем ки хуб ҳастед. дӯстони азиз, гуфтам мумкин аст ки ин сафари мо, сафари театрсудии Хандин Камон дар шаҳри Душанбе аст ва ба ҳамаи шумо саломи оташӣ мерасонем ва пагоҳ ҳатман ҳар яки шуморо соати 17 ба барномаи ҳаҷвии театрсудии Хандин Камон хуб таҳти унвони кам чахчах аз ҳар ҷо даъват мекунем ва хуб гарчанде ки мо ҳунармандони нав ҳастем дар ин театрсудия, мо боварӣ дорем ки бо ҳамон саҳнаҳое ки омода кардаем ва тӯли чанд моҳ ҳаст ки заҳмат кашидем, каме бошад ҳам дар дили шумо шунавандаҳои азиз вақте ки меояд, каме бошад ҳам ҷои худро гирифта метавонем. шумо ин қадар нави навам неститон ростид? як сол шуд устод. лекин як чизи дигаро гуфтанӣ ҳастам ки қайд карданӣ ҳастам ки мумкин аст ки мухлисони пештараи театрсудии Хандин Камон дар шубҳа бошанд, гӯянд ки оё ин ҳунармандони навашон чӣ гуна чӣ хел чӣ тавре ки ман дар оғоз гуфтам, ҳар як чизе ки масалан гирим оғоз мешавад боз анҷоми худаш ҳам дорад. боз масалан гирим ҷое ки кор аст, унҷо ба камбуди ҳай тағйирот аст, чӣ аст, ин аст. хуб, модоме ки масалан гирим бо сабабҳои оилавиашон, бо сабабҳои шахсии худашон баъзе аз ҳунармандони мо ки майли рафтан кардан, ман онҳоро ҳаракати доштан ҳам накардам. барои чӣ? Як нафараш шавҳараш гуфт дигар чӣ намекунад, як нафари дигараш масалан гирим мо меравем ба Русия гуфт, хай рафтанд. гап дар сари он аст ки дӯстони азиз, анами бренди Хандин Камон, анами Хандин Камоне ки мо ташкил кардем, таъсис додем, имрӯзҳо 18 сола шуда истодааст. ман гуфтанӣ ҳастам ки албатта мухлисо як меҳр доранд ба як ин ҳунарманд ё он ҳунарманд, лекин ана ҳамин барномае ки ман имрӯз ба Душанбе овардам як бор тамошо кунанд, сипас баҳогузорӣ кунам. ва устод, дар инҷо аллакай занг шуд, ман тахмин мекунам ки дар инҷо шумо худ ҷавоби ана ҳамин саволатонро додед. 18 сола шуд гуфта. ва театрсудиро занг аст, мо қабул мекунем. ассалому алайкум. салом, номи шумо? ман Фирӯза ҳастам, донишҷӯи курси 1 донишгоҳи техникӣ аз шаҳри Душанбе. мехостам ба савол ҷавоб диҳам. ба савол ҷавоб диҳед. марамат, саволи шумо як бори дигар. моҳ, сол ва шаҳри таъсисёфтаи театрсудии Хандин Камон. моҳ, сол, шаҳри таъсисёфтаи Хандин Камон. марамат, ҷавоби шумо? театрсудия Хандин Камон 3 майи соли 2003 дар шаҳри Хуҷанд таъсис ёфтааст. зиндабод интернет. бале, дуруст аст. ғолибият муборак бошад. албатта ман аз шумо Фирӯзахон як дақиқа ман аз шумо пурсидани ҳастам. майлашми? майли
кадом барномаи консерти театршуди Ханин Камонро номашро ақалан шумо дар шаҳри Душанбе тамошо кардед ва ҳамчун мухлис даромадаид? Ягон номаш ягон чӣ гуфта метавонед? Не, ман ягон бор барномаи шуморо дидагӣ нестам. Аз пештар аз куҷо тамошо кардед? аз дискҳо ҳастанд, аз фитоҳо тамошо кардед. ташаккури зиёд. ин хеле мухлисам ба мо лозим аст албатта, барои чӣ не? Деки албатта устод таго имконияти бениҳоят хуб аст ки ин нафар албатта бори нахуст биёянд тамошо кунанд ба зиндагӣ. агар ягон саҳнаро биёд ба худчӣ варда метавонам албатта. саломат бошед. ман бисёр хурсандам ки шумо ба ҳар ҳол мухлиси ҳаҷву хандам. ташаккур барои занг. албатта пас аз эфири мустақим боз метавонед пайваст шавед. мо ба шумо мегӯем чӣ гуна метавонед анамин чиптару дастрас намоед. азизони дили дома дорад барномаи шумгӯи бетанаффус ва ман мехостам аз шумо пурсам ҳамчун як ҳаҷвнигори бисёр соҳиб таҷриба ки давоми ин қадар солҳои зиёд дар саҳнаи ҳунар қарор доред, мегуфтед ки умуман мардумро хандонидан мушкил аст? ин суол медонед чӣ? ин суолатро ман чунин ҷавоб медиҳам. аз ҳама жанри душвортарӣ ин ҳаҷв аст. кадом санъаткоре ки ҳаҷва интихоб кард, дигар санъаткорон ба ҳоли вай механданд. чунки омада девона шуди ин жанра интихоб мекунӣ гуфта. меҳнати бисёр карданатон дар кор, лекин якҷо меравед ки шумо ба таври ҷиддият қабул намекунанд. лекин шумо меҳнат мекунед барои вай. яъне меҳнати шуморо ҷиддӣ қабул намекунад ё қадр намекунад? не, шумо меҳнат мекунед, меҳнати шумо ин хандаи ҳамон толор мешавад. бале, дуруст. лекин жанри душвор гуфтагим ҳам сабаб дорад. масалан гирем баъзан вақт шумо масалан вақте ки мебароиди мардум намехандад, ин аллакай анамун санъаткор масалан гирем худоша гум карданаш мумкин да баъд чиз. лекин мо ҳаракат карда истодем ки бо як саҳнаҳои дилчасп, бо як ҳаҷвияҳои дилчасп масалан гирем. биёед ман як латифа мегӯям. марамат. агар шумо зид набошед. агар не, албатта мо барои шуморо даъват кардем. марамат. ташаккури зиёд. як нафар амакии ман бо ҳамроҳи завҷаашон писарашонро дидан ба Русия мераванду. хуб завҷаашон вақте ки аз ҳамон тайёра мефароянд, албатта зани тоҷик ки аллакай мағозаҳои калона мебинаду чашмош чӣ мешад. хай хулас ҳамин хел вақт мешад ки гум мешад, занак нест гум мешад. хулас гап мардак мебиёд назди политсияи ҳамонҷа. хай медонед ки тоҷикҳо аллакай қариб 25 сол аст ки дар Русия зиндагӣ доранд. ҳамон бача тоҷик будааст, милитсионер. мераванд мегӯянд ки ҳамин завҷаи ман гум. хай вай мардак мегӯяд ки нишонаҳояш. ин мардак ҳайрон. адиҳа амаки ма нишонаҳош чӣ гуфтагиш? гуфтам агар вай бачаам гуфтааст ки гӯш кунед амакҷон, ман шумо чӣ хел фаҳмонам. мана масалан зани ман қоматдор, мӯйҳояш сиёи базиб, қошу мижгонош ҳамин 1 метри қариб, як таҳмиҷиба холча дорад, бисёр базиб. гуфтам амакам биё вай зани ман як тараф али туе мековем гуфтем. шӯхӣ мекунем, лекин дар ҳақиқат агар гирем агар имрӯзҳо агар нигоҳ кунем баъд аз пандемия, вақте ки пандемия шуд, тамошобин дар толор набуд, ягон нафар масалан безарурият кӯча набаромаданд. бале, дуруст. мо кор бурдем наворгирии скетчҳо, яъне ки саҳначаҳои ҳаҷвӣ ва тариқи ютуб онҳоро паҳн намудем ва боз тариқи радио барномаи як пиёла чой ташкил намудем ки дар он ҷо танҳо латифа буду халос. дар ин бора боз мешунавем ва зангро биёед қабул мекунем. шояд нафаре мехоҳанд ҳамсоя шаванд. ассалому алайкум. алейкум салом. марамат, номи шумо? ман барои ҷавоби тайёр гуфтам ки метавонед занг занед. бале, албатта шумо метавонед ҷавоб диҳед. шумо худро маърифӣ намекунед? алан вале аз шаҳри санкт петербург. беҳтарин, марамат. санкт петербург. бале. ин 3 май 2003. ба ин савол аллакай ҷавоб доданд. барои шумо саволи навбатиро ба ин бале, кас албатта. мо чӣ мекунем? хуб, як суол додани ҳастам. кадом вақт дар як саҳна зиёда аз 25 нафар санъаткорони вилояти суғд бо ҳамроҳи ҳунармандони театрсуди Ханин Камон дар як саҳна буданд? ин кадом барнома буд? ин кадом барномаи театрсуди Ханин Камон? барномаҳоро тамошо мекардам, вале якумин барномаро ҳанӯз медонам. хуб, набошад як барномае дорем мо дар шабакаи ютуб, ҳамона номаша гап занед.
хуб бо ке нест азизони дил шумо метавонед бисёр мехостам ки чиптаи мо ба санкт петербург равад лекин омаданашон шояд вақт мегузаштан вақт мегирифт бо ке нест ман ёдовар мешавам рақамҳои иртиботи студия 44 62 00 955 чипта ҳаст буз ва ба саволи ҳунарманд агар шумо ҷавоби дуруст пешниҳод кунед пагоҳ метавонед дар консерти бошукӯҳ дар як базми идонаи ханда иштирок намоед ва буз занг аст биёед мешунавем алло ассалому алайкум. ассалому алайкум шуми шумо бахайр бахайр бошад занигорҷон ташаккур худро маърифӣ намоед ва ҳамсӯҳбат мешавед бо муқимҷон рӯшонахон салому алайкум шоматон бахайру шодӣ бошад ассалому алайкум устоз ман савол доштам ба астои нозанинҷон хуб биёед нозанинҷон дар назди микрофон ҳастанд марҳамат суоли шуморо гӯш мекунем салому дуруд шом бахайр хуш омадед ба барнома апаи нозанин барои шумо чунин савол доштам хеле ки ман медонам шумо ровии беҳтарини тӯй ҳастед фарқияти театр омадани шумо аз тӯй чӣ гуна аст ташаккури зиёд барои савол ман то ҳол дар тӯи маъракаҳо баромад мекунам ҳам дар студияи театри хандин камон фарқият дар чи аст дар ҳавҷиву ханда ва робеги дар тӯй фарқияташ калон албатта масъулият дорад ҳар як меҳнат театри студияи хандин камон масъулияти бисёрам як зарур калон дорад аз баромади тӯи маъракаҳо албатта аз замин то осмон фарқ дорад саломат бошед барои акай муқимҷон савол доштам марҳамат саволи шумо ба муқимҷон абдуфаттоҳев мешунавем алло саломат бошед занигорҷон акай муқимҷон як бор дигар салому дуруд ба шумо ҳам خوش آمدید من به شما سوال چنین داشتم که چی باعث کرد که خندین کمان با پراکندگی روی آورد آیا این به هواداران برنامه شما هواداران تمام مخلصان شما چگونه سخت تاثیر بخش خب من سوالتون فهمیدم معنیش فهمیدم تشکر برای سوال زنده باشید رخشانه اینک چی باعث کردید که تئاتر استودیو پاش خورد میگن بله چی باعث کردید که گروه اقبال پاش خورد چی باعث کردید که گروه‌های یک چند گروه‌های استرادی پاش خورد و من یک چیز به حیران میشم وقتی که حافظ میبرد مثلا گیریم الان مدینه اخنظرова یه روز میبینم سینتزاتورچی دیگر آدم یه روز دیگر با دیگر آدم سینتزاتورچی خب گپ در سر اون است که با سبب‌های زندگی حیات مثلا گیریم زندگی یک قانون‌های خودش دارد قانون‌های نانوشته خودش دارد که ما و شما حتما باید که از روی قانون‌های اون نوشته یعنی که کار کنیم خب من البته تاسف میخورم برای چی پاش خورد اکنون پاش خورد گفته نشستن که نمیشود من حاضر حیاتی نوی بله حیاتی نوی تئاتر استودیو امروز برنامه نو تهیه کردن شما تماشا کنید بهاگذاری کنید سپس باز سخن کنیم چون البته یگان نفر میگن که نظامینی میخنید но ин солу замона низаминӣ есть будааст мешудааст чунки азизони дил бовар кунед ман албатта пештара фикр мекардам ки низаминӣ мехонед но акнун агар масалан гирим ман равам масалан гирим хандикамон бояд ки давом ёбад боз масалан гирим ин таъсис ёфтааст ин чиз ин муассисаи давлатӣ аст бояд ки кор кунад лекин сатҳу сифаташ агар савол медодед ман хурсанд мешудам сатҳу сифати барнома албатта баъд аз пош хӯрдани якборагиш масалан як фойтун рафти сурасу ду аспаш афтида мурад як асп ва як кашола карданаш илоҷаш намешавад бинобар ҳамин имрӯзҳо мо аспҳоро иваз кардем беҳтарин мо боварӣ дорем ки ҳамин аспҳои навомада албатта якҷоя медаванд тойчаҳо ва буз занг аст биёед қабул мекунем шояд ба саволи шумо ҷавоб доранд ассалому алайкум номи шумо Assalomu alaykum. салом номи шумо марҳамат Nomim Aziza. азиза ба савол ҷавоб медиҳед ё ки савол доред Bale, ba savol javob mediyam. Savol dodagi budam ki nomi kanalashon dar YouTube chist, nomi kanal Paykistu, nomi hamu barnoma yak piyola choy. қан занед як пиёла чой аст албатта ҷавоб яъне ки дуруст ва мо шуморо бо ғулибият табрик мегӯем Tashakkur ziyod.
саломат бошед. ва пас омада метавонанд чипташона гирифта раванд. албатта пас аз эфир боз пайваст шавед. умуман шудааст дар саҳна суханронии шумо анамон ҳаҷви саҳнае ки пешакӣ омода карда будед дар саҳна ғайри чашм дошт, суханҳо берун аз сценария рафтанд. импровизация ин ҳама вақт доимо ҳамин хел. медонед вақте ки мебароед назди мардум, назди мухлис мебароед, ҳамин чашм ба чашм меафтед ку. хуб аллакай ана ҳамон чизе ки шумо тайёрӣ дидед гирифта мебароед ку, ҳама чиз нест мешаду ҷош ба дигар чиз мебиёд. шумо нақл карда рафтан мегиред. масалан гирем ман бояд ки дар бораи масалан наврӯз гап занам дар кор, ҳамин хел мебароям ки масалан гирем ҳамуҷо як мебинам и раз гап дар бораи фурудгоҳ мераду наврӯз меистад як тараф фурудгоҳ мерад хеле то шаҳр мебиёед, охир бо омада соли бо хотиратон мебиёед ки ҳа наврӯзтон муборак бошад, марҳамат тамошо кунед бо саҳнаҳои навбатии мо гуфта мешавад. лекин аз ҳамон чизи тайёридагитон импровизатсионитон бисёртар ханда мардум механдад. мефаҳмедам хел мешавад. пеш аз он ки як намоишро масалан пешниҳоди мардум кунед ки як намоиши мукаммал аст, аз якчанд саҳнаҳои хурду калон иборат аст, чанд муддат вақт лозим аст барои тайёрӣ? Чанд вақт тайёр? ҳала ҳамин охиринашам мо 1 моҳу 26 рӯз тайёр кардем. қариб 2 моҳ. воқеан вақти кам нест ва аз ин бармеояд ки пагоҳ як консерти бошукӯҳ. бале агар шумо масалан гирем як рӯза ҳисоб кунед 24 соат масалан 24 соат бошад, мо рӯзи шанбе якшанбе кор мекунем. вақте ки машқ мешавад мо ҳар рӯз бояд ки кор кунем да. баъд нозанинҷон сар мекунад ки ман тӯй дорам, мана ҷавоб диҳед мегӯяд. ин каса ман ҷавоб медиҳам, ин кас чунки ровии бисёр олиҷаноби тӯёна ки ҳастанд, мардум рӯзои шанбе даъват мекунад. хай инам хуб аст, яъне ки маъракаҳои хурсандии мардума гузаронданам хуб аст, беҳтарин кор аст. хуб дар як вақт боз дар фаъолияти гӯем театрӣ низ фаъолият кардан ин ҳам боз хубтар аст. боз хуб дар радио масалан гирем агар мо тамошобина намебиним гап зада рафтан мегирем да. хелеш бигиред агар. лекин дар консерт шумо тамошобина мебинед, ҳамон реаксияша мебинед, нигоҳаша мебинед, чӣ хеле ҳамин латифатон ба чӣ гуна реаксия шуд, ба нигоҳ мекунед. дидед ки камтар нашуд, бо дигараш мегузаред ки ҳаракат мекунед. масалан гирем ҳамон тамошобини омада камтар як хандаи баландтар шавад. ҳамин ҳаҷмнигоҳро қувва мебахшидаги чиз ин қарсак не, ин хандаи ханда аст. бале вақте ки ман мебинам ки дар консертҳо қарсакои мо қарсак чӣ ба дар кор, ман намефаҳмам. масалан гирем як бор қарсак задан буромади саҳна ба хай дига як ханда шавад, масалан гирем як рақсу бозию шодию хурсандӣ шавад. ҳамин чизам хуб аст. ман боз як чизи дигар ба хурсанд ҳастам ки мо анамо чизҳои ҳамаша гузарондем. соли 2020 гузашт рафт. акнун мо аллакай мо қадри ҳаёт ба мерасидагӣ шудем. дидем ки масалан гирем наздикони мо, рафиқои ман якчанд нафарашон масалан гирем аз ин дунё гузаштанда. аллакай қадри ҳаёт ба мерасид да. аллакай дигар хел шумо фаҳмидед. бинобар ҳамин ман гумон ҳаракат мекунам ки ҳамин латифаҳое бошад ки як аз таҳти дил ханда дам одам ханда кунад. масалан гирем як мегӯянд ки ханда занги дили инсоне мешавад. албатта занги дили инсоне мешавад ханда. шояд механдонед моро аз таҳти дил ҳамин лаҳза. биёед барои чӣ не, биёед ман механдонам шумо. як рӯзноманигор назди деҳа рафтааст, бояд ки як лавҳа тайёр кунад. ин дар бораи ман лавҳа тайёр кунад. баъд назди як пиразан меомад мебиёд. ассалому алайкум холаҷон. ва алайкум ассалом. холаҷони азиз мебахшед, ман дар инҷо фаҳмидам ки ба ман гуфтан, раиси ҷамоат гуфтан ки шумо бо ҳамроҳии моисафедатон ин қадар ҳамихел бисёр нағз беҷанҷол зиндагӣ мекардед. албатта. хай чанд сол зиндагӣ кардетон? моми шумо ҳарду шумо чанд сол зиндагӣ кардетон? ҳаминаку якта болим ба сармондагиҳо моми ҳамина гап занед. чанд сол зиндагӣ кардетон? гуфтааст 50 сол. гуфтиян и қанзанитон дидетон чӣ хел нағз 50 сол зиндагӣ кардед. яъне ки холаҷони азиз 50 сол яъне ки ба як болин сармондетон. гуфтам ва холанги хола не чӣ хел охир ҳозир 50 сол гуфтед ку 25 сол. ҳозир 50 гуфтед чӣ 25 гуфтед? гуфтам монад эва қаровули мактаб буданд, як рӯз кор як рӯз дам мегуфтам. гуфтааст ҳам бар ин ки масалан як масҷои кӯиба сафар доштем. сафар доштем вай кати лоиҳаи тисел катид ҳамхел рафтем. як моисафед қизиқча што мемасқара боз ҳамхел гуфтан як 80 ба буромадагӣ одам. ман гуфтам ман ту зӯр чӣ хел шумо аман зӯр. гуфтам ки
میخوای ببرم یعنی من همین چشمم میخورم گفتم نه چشمم گفتم ها من گفتم نیه نیمه شد نمیشه دیگه خیلی گفتم همینجا به 100 سال موندم توبه کردم خدا و چشم ساخته بود است که شاید گرفتم ها کردم همین خیلی موندم من گفتم آشتون شود لیکن اگر همین دویه میشه گرفته اگر شما همین خیلی کنید مالش 500 سال میمونم مالش همین لایه‌های پولش شما با میتیام میبرم و من خیلی کردم دویه میشه میتونم دیسوسی هم که چشم خودش حق کنید نمیتونه که من میدونم که مالش من 500 گفتم که دندان کمکی بود است این گرفته این خیلی کرد بعد یعنی من گفتم موسفیدو که برابر شد نمیشند مبلغ دادید بعد مبلغ داده لایه‌های پولش داده سکین از مسجد سیب خوران رفتیم اونجا که خب برای چی من گفتم استعدادهای خداداد هستند در دیه ها هستند و آقای کفته یافتن در کار و آنها رو آورده در صحنه مثلا گریم استعداد خداداد از استعدادی که مثلا برای چی دانشگاه میخوانن برای چی برای اینکه هم استعدادی خداداد تکمیل دهند بریلیانت هم کارکرد میگذارید بعد نرخش نازل میشه بله خب من بسیار میخواستم که نازنین جان من شریف جان همه برای تماشای من آمدگی نیکو یگان سخن کنید تو شما مرحمت من باور دارم که شما که علاقه عضو اعضای دسته هستید و آمادگی دیده ایستادید برای مردم رو خنداندن لطیفه جالب از شما نیست اگر امکان باشد مرحمت البته دوستان عزیز باز هم برنامه ادامه دارد و بیاید نباشد خب لطیفه میگویم حرکت کنید برای خندیدن روز سه دوست بین هم صحبت کرده میستن دوستی یکم با دیگران میگوید ای دوستم کتابخونی گنده سخت فایده‌اش بود است برای چی زنی من همین چند ماه پیشتر کتابی دو خرگوشک رو خوند و بعد از چند فرصت دوگانیک تولد کرد میگوید خورسان میشود و دوستی دوم میگوید این هیچ گپ نمیگوید دوستم همین 2 سال پیش زنی من رو دیدم که در دستش کتابی 3 مشکتیور بود همون رو میخوند و بعد از چند فرصت رفته سیگونیک تولد کرد میگوید و هر دوست خورسان خونده لیکن نفری سیومین از چی میشود که راه افتاده میجدو راهی گریز رو میگیرد از وای میپرسن که برای چی گریخته ایستاده آخر گپ زن گویند اگر همین گفته های شما راست باشد امروز دیدم که در دست زنی من کتابی علی بابا و 40 راهزن بود رفتار در پیشگیری کنم البته باز دوام میدیم نباشد لطیفه گفتید که همین دخترکا بعدی که شوهر میکنن خانه خوشتومن شما میرن همه آخر چسبکی جان قطعی میشد همراه میشد بو جان دادا جان اکا جان خیلی قش میشه و جان وقتی که خانه خود شما بودن نبود و چیزا اونجا رفت قش خلاص که به خوشتومن مهمان انتظار هستن کلینچک نو آمدگی عروسک نو خلاص بترس کلین برای مهمانای میامدگی قنادی یک وای میپزیم پیروگ میپزیم من این رسپت من گرفتم خوندم بنابراین شما باید که 4 تا تخمه بولی آرد به کفونده پرتوید من حاضر میبیام کلین گفته رفتسو بیاد اگر کلینچک همین دانوچه دختره گروسک آچا من شما 4 تا گفتید من 2 تا کفانده پفتم اکونوم کردم آچا این فایده خونی ما گفتم اونا دو آچاشم نیه دختر جان وای ریسیپ با 8 تا بود من 4 تا گفتم من اکونوم کردم برای همین دخترکا گفتنی هستیم که همون دمی که مثلا گریم خونه شوهر شما میرن البته بوا جان گویان پدر جان گفتن گیرن نغزو لیکن این خواننگی های هم اخاطر برآوردن در کار و اینو بعد گیرن خب زنگ است میشنویم السلام علیکم سلام علیکم السلام علیکم سلام با اهل هنری رادیوی ناو و با تئاتر استودیوی خندین کمان من یک سوال داشتم با اکای مقیم جان گوش میکنم سال گذشته در یوتیوب یک نواری رو یک برنامه رو ما پیشکش کرده بودید درباره یک جوانپسری روس و فکرم یک جوانپسری روس بود و از روسیه میآید و مادر خودش رو گم میکند که اون جوانپسر خیلی خوب از بوده همون رول خود برآمدن درباره همون کمی معلومات میدادید خب این صحنه رسیان یک صحنه داشتیم اون جوان پسرانی که مثلا گریم برای فعالیت کاری با مهاجرت یعنی که به فدراسیون روسی میروند برخی از اونها مثلا علاقه در 5 ماه 4 ماه علاقه مثلا با مادرشون صحبت میکنن گپ میزنن هر شب تلفن کردن میستن لیکن برخی دیگری هستند که یک روانگر 8 سال 9 سال درباره خودشون یگان خبر نمیدن و صحنه ما درباره همین بود که و بچه هم 18 سال گم میشد نیست میشد میرود
ким кадом корхона ташкил мекунад, додарӯи рафиқои бисёре пайдо мекунад ва модараш бо амри тақдир вафот мекунаду маҳалла гӯручӯб мекунад. Ва дар бораи ҳамин чиз буд ва ин нақшро дар мо Раҳимҷон бозидагӣ буд ва бача худи ҳозир дар донишгоҳи ҳунарҳои зебоӣ ба номи Мирзо Турсунзода таҳсил дорад ва гумон мекунам ки он рӯз дур нест ки вай ҳам бо ҳамроҳи дипломаш боз ба ҷои кори пештараш омада фаъолияташро давом диҳад. Лекин ин саҳнаро мо пагоҳ намоиш медиҳем ҳатман, чунки ин нақшро Фирдавсҷон бозӣ мекунад, боз тамошо мекунад. хуб, ташаккур. ҳоло Раҳимҷон ҳамроҳи шумо нестанд? Раҳимҷон пагоҳ ҳамроҳи мо ҳастанд ва ба саҳна хоҳанд баромад. саломат бошед. ташаккур барои савол. идома медиҳем барномаи шумгоҳиро. азизони дил, пас аз шунидани таронае мо бо шумо хоҳем буд. дар мавҷи нав бошед. زندگی سر به پا بندگی گاه شان و شرف گاه شرمندگی از کناری همه گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا از کناری همه گرچه هستی جدا ناگهان شوقته میرسد از خدا ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم ای وای خدا من از عالم جدا سرم مسلم کوی غم هستی عشق مرا بیشکستی عشق از اول سوی من چرا در بستی عشق کوی غم هستی عشق مرا بیشکستی عشق از اول سوی من چرا در بستی عشق دل شاد زندگی راحته با من اصلا ندار پیشی رهنمایان باد و برگی خزان ای خدا تو بکی بکسم در جهان پیشی رهنمایان باد و برگی خزان ای خدا تو بکی بکسم در جهان ایم صدا مرا کردی صدا ولی نشنیدم ای وای خدا من از عالم جدا سرم مسلم کوی غم هستی عشق مرا بیشکستی عشق از اول سوی من چرا در بستی عشق کوی غم هستی عشق مرا بیشکستی عشق از اول سوی من چرا در بستی عشق از اول سوی من چرا در بستی عشق
идома медиҳем барномаи шумгӯи бетанаффус аст. ман бори дигар аҳли эҷодӣ ҳаҷбу ханда хандинкамонро ба радиои нав ба студия хушомадед мегӯям ва инчунин шуморо низ муқимҷон абдуфаттоев хушомадед. ва мебинам ки бисёр мехоҳанд як латифае гӯянд. яке аз аъзои даста марамат сухан ба шумо. саломат бошед. як занак ҳамун корхонаи шавҳараш барафтааст, дидааст ки утоқи кории шавҳараш нестасу ҳамун костюми шавҳараш дар болои ҳамун ҷои менишинаст курсияш будааст. хуб ва ҳамун акисаи ҳамун костюм 500 сомон гирифтасу сони бозораш барафтасу баъд омада ба шавҳараш гуфтааст ки донаш гуфтааст ман корхонатон марафтам, утоқи коритон набудед, костюмтон будааст, акисаш 500 сом гирифтам. гуфтага бефаҳм бефаросат 500 сом нагирифта бештар гирифт меохи ман аз вай утоқи кори барвақт барафтагӣ будам. медонед чи ҳозир бисёр мӯд шудааст. мардум замин мегирану дараб хона месозанд. ҳамихел мӯд шудагида ҳозир як бачаак ҳамихел замин ҷудо шудааст гирифтааст. замин ҳамин як камтар фундамент асоси ҳамон хонаи кобам гуфта мекобад ки як кӯза буромдааст. баъд гуфтааст ин кӯза наход ки ма афсонагӣ бари масалан ман хел тоза кунам молиш диям наход ки яку ҷин бурод тоба гуфта молиш метавад ки ҷин буромдааст. аҷоиб ҷин буромдааст. гуфтааст хоҳиша гап занед гуфтааст. ин бача ҳайрон инам ако хай камтар патриотима нишон диям. гуфта ман мехоҳам ки дар давлати ироқ ҷанг тамом шавад гуфтааст. я ҷин ба ҷин гуфтааст ки гӯш кун бародар ман ва ироқ гуҷонда ман аз куҷо медонам вая раҳи дура намегӯӣ та ҳамин ягон кори ҳамин ҷангӣ ман буд кунам даромда буровам кӯзам ба вақтам немана гуфтааст. бача телефонашо нишон гирифтасу аз дохили ҳамон сурато ман ин сурати зани ман ҳамина ман мехоҳам ки зебо бошад. гӯяд ҷин харитаи биёр ироқам яковим гуфтааст. гап дар бори хай занҳо шуд. зебогӣ не рифатҷон ягон гап зана. рифатҷон ҳаминҷа меҳмон дӯсти азизи мо. марҳамат. бале устози азиз ман саломи худамро ба шунавандагони радиои нав мегӯям ва мухлисони хандинкамон ба салом мегӯям. хуш омадед. ман гуфтаниам ки фурсати консертиро мухлисони хандинкамон аз даст надиҳам. خیلی در روزفرد گفتن که خنده درست انسان را توبت میکند. خوب. آماده بخندن و برنامه‌های ما با بهره اوناست. نویسنده ویکتور گیوگو گفته است که خنده آفتابی است که از چهره انسان زمستان را دور می‌سازد. فهمیدی؟ بنابراین در بعضی چهره‌ها من می‌بینم که آفتاب نیست. بیان پگل کم کم آفتاب گرفته رو من بگم. درباره عروسک‌ها گپ زدیم. یک عروسک خانه مادرش به تلفن کرد. اوچا لب دختری اوچا لب دختر جون زندگیات نقص همش نقص و من گریچکه پختم این نمیخورد این دامادت. گفتم منات بعد بچه گفته است تو داماد بفهمون من مهنت کردم گوی. من گریچکه شستم. من آب با جوشاندم. نگفتی میتونم میخوام گفتم این حال آب با میجوشانم. بیچاره داماد به همون گریچکی سخت آخر چخیلی گبیم. لیکی استاد بسیار لطیفه‌های شما درباره یعنی عروسک‌ها شده است. به فکرم بعضی نوع عروسان شاید قرارشون نیست برام دیستاده باشه دست شما. باز شریف جان هستن که ما میخوایم باز یک لطیفه بشنویم از این کس. یک نفر از همین راه آهن از همین بینای شما گویم خطا نمیکنیم. خوب. دندانشون درد میکنه و نزدی استоматолог рафта мешинан ҳамон курси ба мешинану мепурсанд ки инҷа биё ва мебиёд духтур мепурсанд ки ҳамин дандона чӣ хел кани ки дардаша ман нафаҳмам. сони вай духтурам мегӯяд ки акоҷон дута вариант аст 200 сомон ба уколкати мекунем 100 сомон ба беукол дарда мефаҳмед. Не ман ба роҳи осону бедардаша гуфтааст. хона куҷо ба гуфтааст? хона роҳи оҳан ба. вай гуфтааст хона роҳи оҳан ба. гуфтааст гӯш кунед набошад роҳи арзону осону бедардаша ҳамин ки ҳозир рост мераведу якта ресмони гирифта дандонатон мебандед якташа вагони аз ҳамон роҳи оҳан ҳаракат мекард ва мебандед ҳамин ки вагон ҳаракат ба даромад дандонатонро меканад. ин хурсанд шуда мебиёду баъд аз як ҳафта равад ягонта дандон нест. ҳама дандон духтур ҳайрон ин кани ако ин якта дандон гуфтид кани ин мондаги дандоно гӯд уко гуфтааст ҳа гӯд ман гуфтаги туя карам
гуфтаги мана кара бошад бояд як дандон канда шавад. чӣ бигин як дандони ҳама дандонтон нест гӯд. ман ҳамин хел рафта баста дандонам ба вагон ба бандам. дандонам вагона канд гуфтааст. дандон вагона кандагӣ бошад омондагӣ дандоно кани гӯд. директори вокзал зад гуфтааст. воқеан аҷоиб. мо таманно мекунем ки ҳамин хел эҳсоси позитивӣ ҳеҷ гоҳ узвҳои дастаро тарк накунад. албатта фирдавсjon гуфт ки дар бораи наваросако гап задид ва хафа шудан. рости агар гирем агар хафа шаванд бинияшон нагазанд. барои ки ин ҳаёт аст, ин зиндагӣ ба ман намефаҳмам ки барои чӣ худашон ба мегиранд ин гапҳоя. лекин ҳамин воқеаҳои аҷоиб албатта бо духтаро мешавад. вақте ки танӯр ба нона пухта биё мегӯянд, нон рафта мебинӣ ки нон ту ба нигоҳ мекунад. ту нон ба не нон ту ба нигоҳ мекунад. да инаш ҳам ҳаст ку. бинобар ин ман гумон мекунам ки дар зиндагӣ бояд ки ҳисси ҳаҷви баланд дошта бошӣ, барое ки зиндагият осон шавад. ба як чизе, ба як амале, ба як коре ту бо таври позитив нигоҳ кун, яъне ки сабуктар ту нигоҳ кунӣ, гар ҳамин кор беҳтарин мешавад. мана масалан гирем як деҳаи дурдаст ба мошин дар мемонад, мерседес лойба дар мемонад, як моисафед аста масудиан ваҳо тела намешавад. моисафед омда ду даҳан гап мезанам меброд ин гуфтиян. гап занед гапҳои ман пулаки гуфтиян. чанд пул? 500 сум титон. 500 сум равед кортона кунед рафтиян амак. خلاص با از اون طرف هم مسئله دو دهنگ این آب و عرق با دیگه میکشن دو دهنگ گاز نه برات می ماشین تیه 500 سوم این بچه چی میگه 500 سوم دادن گرفته و خوشو کرده قطع کرده تراکتور در کار مردمی دیه مثلا گیریم یک وایشون خصلتشون نشون میدهد. مثلا گیریم یک بچه از روسیه همه پول بیارده و زبرا آورده است. زبره میدونی ها؟ بله زبرا. حالا هوای آوردن محله همه حیران اینچی خلاص یک همونجا رئیس جماعت میام موسیقی دادم یا با ماشینم چی گفتم وای یا بالاکر چالکش شنوندن هم تو پایم با یک تا چغزم دادم خارجیش با خارجی دیگه گفتم اما که مثلا یک بچه یک دیگه به کینوتئاتر میکشد کینوتئاتر خیلی همون ویدیو پروژکتور آورده سمی یک چیکار از کینوتئاتر یک خانه‌ش ایوانش پیشش محکم کرده کینوتئاتر شهر به میبیاد که میبیند که مثلا گریم اونجا بنوشتی که مثلا گریم بچه‌هایی که خرسول با پدر و مادرشون بیایند رایگان نوشته ده این همون خونده است اکسیه گفته نوشته که شهرنده من هم یک تا اکسیه کنم افتاد میدونم چه کار است محله برفته آدمای 80 ساله با پدر و مادرشون بی پول گفته است اکسیه بنهایت کو برای همین مردم دیه زنده دل باور کنید یک دختر اشهر دیه با کلی میشد اشهر برآمده پلیساس که تیلوی دروازه پلیساس که دیگه کشناد یا گروه موسیقیدان مسجد برافسادن این دختره کم سال زنده دل کو شهری کو بابای گفته است آخرانگی بابای بزرگ برافسادن هم تو نیا کنن هم تو کرس بابایم خانه خدا خاطر برامدگی قفا بگشت خانه خدا خاطر برامدگی خانه این بس یکی درست درآمده است خلاص شوهرش قپیده است بس امک جون شرم نمیدارید می آدم موسیقی می خودم میکلم همین کار شما چه خیلی کار یکم کس بگم نزن چیکار کنم انا این کنده کفانت هیزم کنید است بیچاره هر بار تبارکی میزنن و هیزم کردن خلاص همین کار گذشته است بعد از ما با همون موسیقی دار افسردن با همین دختری شهری یک شوخی کنم گفت بابا گفت که هم بابایم هم تو گشته هیزم تمام یک واقعه های عجیبه که در دیهات میشد نه دیهات مثلا در حقیقت هستن آدمای زنده دل هستن لیکن دیهای نگاه کنید اگر از این طرفی کوچه تا وای طرفی کوچه همه یادگیرشون نغز میشناسد یک آدم بیگانه بیاد معلوم میشه بیگانه کدام مثلا اگر یا مهمان بیاد اگر معلوم میشه دو زنک لبی دروازهشون سحر کی رفت لبی دروازهشون رفتن آخو هر شما درست می نه درست دین مازتان نشد می چوان گفت اخوانتان دکتر غنی جان برامده برافت گفت زنها کو یک به یک کردن نکن کو دینا اخوانی تو سالدار برآمد من جنگ سر شد میگفتگیم نیک همه که حاضر جوابی زنی توجیه به قول شدن نکن لیکن جاش میبیاد من دیده ایستادم که امروز مثلا کارخانه های کلان به سرور محض زنها هستند که از زودی کار برآمده ایستادند من یک خواهری خودی ما مثلا گیریم با میلیون نفر حاضر همینجا صحبت میکنن در همین استودیو مثلا خودی زنی خون یا اینکه یک نازنین خان در
توی معرکه ها مثلا گیریم آدمی مردمی زیادی رو مثلا گیریم موتو محبوب میسازن یا من این تو قهرمان مردک قهرمان جانی مردک قهرمان خیلی رفتیم بابا همین وقتی که یک چیزی نو فرید حج و یا که خنده در نتیجه چی همین چیز به وجود میاد یک لطیفه نو یا خندوور با حیاتی هر روزه مشاهده میکنید بسیار توجه میکنید میدونید چی این سوال بسیار بسیار میدهند به من گفتنی هستم که زندگی خودش یک لطیفه است امروز زندگی ما نگاه کنید اگر خودش یک واقعه های عجایب دارد مثلا پیشتر میگفتن که برای یک آدم فهمیدن باید که یک لنگه نمک خوری حاضر سری یک تا قهوه به میفهمی همین یک پیاله قهوه به آدم میفهمی چی میخواد چه خیلی آدم است زندگی همین خیلی شده مونده است بنابراین میگویند که داری یک نفر نزن که داری خودت مثلا گیریم میزنن گفتگی همین گپ ها مثلا زمان همین خیلی شده مونده است بنابراین من گفتنی هستم که در کوچه مثلا گیریم در مثلا جای کار یا اینکه در داخل ترانسپورتی عمومی مثلا گیریم یک واقعه رو دیده میمونید که مثلا همون چیز لطیفه میشود است خود لطیفه میشود و چیز و یعنی مهم در بین مردم بودن است میشه اینش هم هست ولی مهم در بین مردم بودن مهم گوش کرده توانستن یعنی که تو یک نفر گوش میکنی و این مردم مثلا گیریم همین چیز میگوید مثلا گیریم یک چیز یک واقعه عجایب بشه میگوید که تو همونجا همون در میگیری و کارکرد میگذاری و این خودت کتی میگذاری ده همون چیزا بسیار کار هم میشه مثلا یک دایره دست مثلا فخرالدین توی به خبر کردگی حافظ از دیگر جو از مهمان از دوشنبه رفتگی حافظ به دایره دست در کار بعد گفت که فخرالدین نزد تئاتری کمال خوجندی به میستید یک ماشین 07 سفید میرود شما گرفته میبرد توی با خیلی آدم میشنه اونجا با کاکاز یک ماشین 07 سفید میبیاد اکا دایره چی میگه ها سوار شوید میگه گرفته میرد اکا فخرالدین گپا گفتاد رفتم میگه نواخصودم نصف توی با نواخصودم صاحبی وای توی اومد است اکا جون چون نرفتید کجا من نرفتم همه شما تلفن کرد گفتم که دایره دست در کار فلان چی حافظ اومدگی چون نرفتید چه خیلی نرفتیم حاضر من همین توی نواخصودم نه اکا ما شما توی هو خستیوار زنه پای داشتیم شما این خوجند نگشتید دیگه نبیگی اومدی کار بین تو تا 07 سفید رول بازی کردی اونجا وای 07 میبید که فخرالدین نیست گشت رفتی که فخرالدین نیست ها فکر کردی که میبیاد وای همسری یا پیشتر آش نهار بود آشین نهار بود پیشتر ساعتای 5 سحر آشین نهار بود صبح میشد من انسامبل ماشین من نمیشستگی یک تا اومده حافظ آخری میگرفت که حافظ یادم خواب میرفت و مهنت میکند که بعد اومده همه خوابش توی مولده که شوفر اومد فخرالدین ها گفت است که یک حافظه شده است پشت دیوار همه خواب رفتیم ماشین با حافظ میبرد میریم یک وقتی موسیقی همون محله مسجد بر افسادیان هم تو گذشته گبزنا بر افسادیان ساعت الکه شدگی حافظ برامدگی حافظ خوابش برد هم خواب کردیم ماشین بعد میخیزن که الکه همه چیز گذشتگی همین خیلی واقعه ها هست که مثلا همون گرفته شده کمتر کارکرد گذارنده و لطیفه میشه پیشنهادی مردم میشد بله مثلا هست در شما ولایتایی که در وقت خونه بودن فیتاهای برآمدهای دوره اول صحنه‌های خود رو تماشا میکنید با امروز مقایسه میکنید من هر روز تماشا میکنم وقتی که مقایسه میکنید فرقیت برآمدهای اولای خود رو با حضورتون در چی میبینید بعضا وقت برتریت دارد بعضا وقت خامی دارد اونجا کمتر خام چیزایی هم رفتگی بوده است اونجا و من حرکت میکنم که همه تماشا میکنم بسیار تماشا میکنم همه چیزا برای باز رونق دادن بله برای چی مردم همین تماشا میکردم اون وقت مثلا گفتیم فهمیدم دکار کو و چیزا من از حضوری هر یکی شما بسیار شدم هر یکی شما رو برای فرصت برای وقت جدا کرده اومدنتون برای توجه خاصتون از نام خودم از نام رادیوی نو ایسوری سپاس و میناداری بیان میکنم خوش اومدید به رادیوی نو و اون چیزایی که شما گفتنی داره در دل شما است مرامت میشنویم تشکر زیاد میگویم برای چنین دعوت و چنین پذیرایی من راستی گپ از فرصتی خلای استفاده برده میخواستم به همه اون نفرانی که مخلصی رادیوی نو هستند اون نفرانی که نوکاک پیوستند به موج 95.5 اف ام گفتنی هستم که پگاه حتما با فیلارمونی دعوتی به نام یک کشور جوره حاضر شوند یک بزمی حجو خواننده داریم تماشا کنند کم چخچق از هر جای و باوری کامل دارم که
каме бошад ҳам аз масъалаҳои рӯзмарра проблемаҳои зиндагӣ дур мегарданд ва ман якбори дигар кафолат медиҳем ки онҳо аз таҳти дил механданду механданду механданд. бале дуруст ва соати ман бори дигар ҳамаи шуморо хушомадид мегӯям ба радиои нав. саломат бошед, зинда бод радиои нав, зинда бод. саломат бошед. Ташаккури зиёд. саломат бошед. Ташаккури зиёд. азизони дил, ин буд барномаи шомгоҳи бетанаффус ва ман ба ҳамаи шумо шоми хуш орзу мекунам. Пагоҳ боз албатта ҳамсуҳбат хоҳем шуд дар барномаҳои мустақим. пайгири мавҷи радиои нав бошед дар мавҷи 95.5 FM. хайр. Новое радио.